Di ba empleyado ramang pud ka? Klaruhon daw nato ni. Oo, klaruhon daw nato ni. Kay kana ba imong batasan ba? Daway ka mo akatar sa amua. Daway ka makasugo. Daway ka makasuko sa amua. Mura jud kag tagapagmana sa kumpanya. Ngano man na? Kabalo ko nga dapat ang respetuon. Dapat gyud tagaan kag insaktong respeto kay naa ka sa posisyon. Mas nauna pag gyud ka namo, mas daghan kag kaalam. Mas maantigo ka sa mga butang. Pero lang ayaw pud miingon anaa. Nga murabag kung makapangasaba ka, kung makasugo ka, miskag wala na sa among trabaho. Mura kag sikinsa. Among pananaw gyud nimo. Mura jud kag anak sa tag-iya. Kana bang tagapagmana sa mga ari-arian sa tag-iya. Hari-hari ba? Mura ganahan yung nga kaming tanan, muluhod og musaludo sa imuha. Wala kay problema sa pagsaludo. Kanang pagluhod lang, kay medyo sakit-sakit na. Ayaw lang pud migtamaya. Ayaw lang gamit ang imong posisyon. Aron ka, murag makayatak na ba sa among reputasyon. Kung respeto lang imong ganahan, naa nang respeto, kanunay gyud na. Ikaw gyud na una. Dapat yung kang respetoon. Akong usbon, dapat yung kang respetoon ug tagaan og dako nga respeto. Pero kana atong kinaiya ba, atong usbon, kay dili na applicable sa tanang panahon. Dapat kabalutang mo lugar, mas magbinaayo mangani ta, mas moalalay manggali ta sa mga bag-o nato nga kauban, kay kani sila dili pa eksperto, dili pa kamaong. Munang kaniimong batasan nga mura kag tagapagmana sa tag-iya, murag ikaw na gyud ang mosunod sa iyang kwarta, nga murag ikaw na gyud ang mudala sa tibuok kompanya, hinay-hinay lang tano. Kay dili biya sa tanang panahon nato sa atong posisyon, dili biya sa tanang panahon na kaning nasa ubos walay promotion, basin unya pohon magkabangga ta, di magkadiha na hinuon ta sa panarbaho. Dapat managsinabtanay, managhigugmaay ug labaw sa tanan, magtinabangay, dili kay mamuratag tagapagmana sa kompanya. Kahilas ba?